Law and Judicial Minister Puti Lalnuntluanga'n Champhai South Bial tu chuan a MLFant cheng noi som mga sak Mizoram Ex-Service League MES El Sub Headquarters Champhai Jail Jawan Stall Old DC Complex Champhai Bethel Venga Mitsu Tukindar Sarili at Sanve Khan a hawng Law and Judicial Minister Puti Lalnuntluanga'n chuan midang titana malsom na sipay bang le chomdol ngai te chanpui na tur Jai Jawan Stall Champhai pe felahon ani thei chulom omati thuwa soya remna le muan na mipui ral mo na le thamwa na konga wang lai nun tamjok mangtu sipai ta chuan omati thu soin service a omto lo nuwa po midang te tana mal som na ni tura an hato sang te ngai hlut omati thu soya Jai Jawan Stall hon thar chuan ex service chung ko a in pum khat na le in u naw na chajok a thlen nge be sei thu soibok hon na hi MES El Sub Headquarters Champhai President Honorary Subedar Major Del Parmo e chuan kai shwain sepoi upa bi sang liran hlan na hun amanga sepoi Lalnuntluanga'n Vice President MES El Sub Headquarters Champhai report apiani Jai Jawan Stall saknahi kumin kumbulam February thatsawa khan ex-service league Champhai te kaltlanga tho chan ani a zopa chiara chong ni adung fit somthum parukle awang zawna lai bera fit som panga ani a November ni li sangni somni pani khan zo felani Mizoram ex-service league Sub Headquarters Champhai hi October ni ruksang kajakwa somruka Champhai ex-service association tia dinani a MES El Sub Headquarters Champhai Noya Hian Champhai Town Area B ka unit Riat o Mekin Paul member ex-service Jasom Panga in service Jasom nga pasari le widow som thum panga te anom mekani